ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Napdeng ki Khuid li Shnong ki bahap hapo ka jingkmi joganong po ton committee Shnong Mawdiangum klasha jit kum Shnong ka Khuid tame hakathai nong po yakini lapintip da ka office jong deputy commissioner hajing rakhi ka swach hata he seva arajar phosau kablong ha circuit house nong po plaza kilang do MLA joganong po constituency ba miral bonsi ubalong kum kongsan ringkat jindan lang jong additional deputy commissioner Kribhoi district uraja brahma Chairman Jaganong Po Town Committee ba successful lingdo kirang ba Shnong kinong hikai baki kena school. Hagari ke sneak office jong deputy commissioner klapin ru igi Shnong bakin pin Khuid yaki Shnong githau da ko pin tip ru bakin siop diang yaki khusnam halogan ni gajing thmu. Studying class 7 from Arbitrary High School. Today my presentation is focused on waste to art, which means plastic waste plastic waste. Plastic is no doubt a wonder machine which is daily used for so many things, from the market to our household. For example, which is polluted our environment because it refused to break down. Plastic is a non-biodegradable material, not solve useful. Plastic pollution is currently a big problem all over the world. I urge the people to recycle plastic into art. For example, flower pot, cup stand, piggy bank, dustbin, doormat, hand fan, and so many more. Therefore, I encourage people to use wrap made of newspaper or clothes and flower pot which is made up of bamboo. Recycle plastic waste for a better tomorrow. Thank you. Piggy bank. How you will open the lock then? Suppose you put money inside coins. How you will open? Hai biang wrong. Whose idea is this? Idea to take ini baru whose idea? Full of creative. Nga batay ki sinahi ba? Batay uti. Sa sinahi ba? PD di musim bentar gitu ka. Essay mana kini orang? Essay ni poetry writing. Poetry. Sempurna ta. But hakini ki sepuluh ki sistem ki belale. Keladan sepuluh ki sinjam dari inisiatif tiba sarkar peden kala sim. But keladan tu sepuluh ki jingkelak tiba nilai I dan lagi jom kemana. Apa jom Shnong ki prepare ki baham apa jom dari ri ki jom. Kaji ngetre rekan nakaliang jom ka PhD department agbat di penbiang yang dari Kaswaj Bharat Mission kaji ngetre rekan nakaliang jom urban affairs department hagi jeka golong sor hagi penteri kam yang kini ki solid waste management project di penteri kam yang ki liquid management project kita prepare apa jom mereka jelar kali ini. Inang daun sibun ki bagi langhapan iyo kijika. Lasisha ka ni ka mission kelayak mental sipos na. Habang iong mission kamot bagadon kijikut kijika. Mission kan kanong ni asa sirta. Swatch Bharat Mission means kadang target sedang mengajar sao target ke masyarakat peden ke masyarakat jelah kalau memang achieve ya ke target ni wajib kaksan senam aku senam berkontak kita sibun di mission di belalon siapa kali ini agak beri berkuat kekiat agak sedang dalam ke NRHM National Rural Health Mission mentari kau ke NHM National Health Mission yang berkentruk itu urban dan rural area. Kadang ke target ban pendiang yang ki bentar di facilities agak dia berkuat kia agari berapa. Kadang ke mission SSA yang berhenti mencuat sarwa siksa yang berbeda
kulit putri. Kabaga sokar pedeng, abaga lon, siaga di mission, kita nak senam target itu. Bahkan kita tidak dibala achieve, tidak dibompat achieve, tidak dibala poi marketing, tidak dibala slam, bahkan tak. Jadi isu tu lembah jong kani ke kerten, bagani ke Swatch Bharat mission tu pada target kita. Namun kata kita ikat tahu, dan ikat challenge ini, kumki dong solution. Baik kita post new jong Menteri Rangba, kita post new jong kesorkar pedeng, baga sorkar jelas. Ban penlong ke Shnong ke Thau ke Khuid ke Subah, ialah nak ban penlong ya. Kata kita kali ke bang haban kali je lagi, ngan haban kali lagi kum emily, baraja haban kali lagi kum birokrat, barat haban kali kum murang bastau, kinohikai school haban kali lagi, student haban kali lagi, ba kaya kamaram gajungi, ba nginle nagawanta bagi contribute towards cleanliness of our society. Depois a questão Mawdiangum. Depois a questão Bless Bonsar. Second, Christian Higher Secondary School. Third prize goes to Morning Star Secondary School Nongpo. Pak Shnong.